natwe kuko dutuye hariya dufite n'abayobozi ari abayobozi b'abayumbe ari abayobozi b'amakanisa bose turabubaha kuko twese baratuyoboye abashumba baraducunze twese. Shima Imana yabanye namwe yabarinze iminsi yose ibihe bitandukanye ndibaza ko wenda mu kabiri peruka nimba tibeshe nimba ari 2021 ubwo duherutse kuganira uwo munsi ni igitaramo kikiri hepfo hariya. Ndashimira Imana yabanye na buri wese. Haleluya. Mu bihe bitandukanye zabayeho kandi Imana igenda ibarinda mu buryo bumwe n'ubundi. Ndashimira Imana kubwo abashumba bacu bakunda Imana tukunze kubana mu bitaramo twubaha. Ndashimira Imana kubwo abayumbe bo muri aka karere tuziranye kuva kera mu zukuri, harimo abayobozi bacu harimo inshuti. Ndashimira Imana no kubwo abandi bashitsi twateranye bavuye hirya no hino, cyane cyane shimira na mwene data hashize igihe kinini cyane wayoboye gahunda twongeye kwibukiranya ni kera. Rero kuba Imana yashimye ko twongera kubana ndashimira Imana y'Umwami wacu. Haleluya. Nanje ndanashimira muzukuri bene data nagiye mbabona nanje bivuga butumwa kuko umugenzi wanje yabivuze wabwirije mbere akabiyegereza. Shimira cyane kuko Imana yashimye kuko tubana na mwene data Pasiteri Ngenganyi ni inshuti. Igihe kizagera tuzadutaramana nawe dusoze kuko cyo kiba ari icyifuzo. Iyo Imana yaguhaye kubana na mwene so nta kintu cyiza uba ukumbuye kinini kiruta kumva ibintu bimurimo. Amen. Imana ihumugisha bene data b'abacuranzi bene data bakamera kuko bakorera Imana. Imana ihumugisha ababyeyi basenga. Ibyo singiye kubitindamo, reka mumfashe dukomere Imana amashyi kubwo abayobozi bacu. Haleluya. Tugiye kuganira namwe ijambo rivuga ngo uburyo ki wasenya igitwikirizo Satani yagushize imbere. Ndavuga impamvu yatuma icyo kintu cyumvikana neza uko Imana ishoboje. Umwuka w'Imana arakubwira cyane. Taratangira kuvuga ndashimira Imana kubwa mwene data ndatabaye. Shimira Imana yamukoreye ubukwe bwiza. Mumfashe tukomere Imana amashyi cyane n'inshuti yanje bikomeye. Ndanezerewe mu by'ukuri kuba turi kumwe. Ndaruhutse. Ndibaza ko hari abantu benshi wenda hano tuziranye sinakwirirwa mvuga. Ngiye kumva icyo bita inyegamo, icyo bita igitwikirizo, icyo bita ikintu kigukinga kugira ngo utabona kurabagirana cyangwa icyubahiro cy'Imana. Kandi Imana ize kugufasha kugira ngo waguke. Haleluya. Hanyuma noneho Imana igufashe kugera ku cyo Imana yashatse kuzagera. Hari abakristo benshi bashobora kuzava mu isi badasingiriye bimwe mu by'Imana yashatse ko bazamenya kubera ko batabikeneye. Cyo ni kimwe. Hari n'abandi bazava mu isi batabigezeho kubera ko iby'Imana yashatse ko bazakora batabikoze. Kuba umukristo ni kimwe, kumenya ubushake bw'Imana ni kimwe. Ubwiza bw'Imana ushobora kutabuboneshwa n'icyo gitwikirizo devo Satani yagushize imbere. Ibi tibisaba kureba undi, birasaba ko witindaho. Ndaza kuvuga nka bine gusa mu bitwikirizo bisa naho ari blockage, kandi kuri wewe hari bimwe bisa naho wowe usa naho wabigize mu ruhare. Hakaba ibindi Satani ashiraho gusa akabitambika imbere. Inyegamo, inkurutimbe, inyegamo, nikigisika, inyegamo, nikirido. Inyegamo ni ikintu gikomeye Satani zineza ko ikigushize imbere tiwabona ubwiza bw'Imana. Kandi ubwiza bw'Imana nibwo buguhesha kubona cyangwa kwakira igisubizo cy'Imana. Imana icyubahiro. Haleluya. Yes. Tushobora kubona ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana kitabanje kugaragara mu isi y'umwuka. Mbere y'uko umuntu ahabwa ikintu azabanza akakireba. Murabizi mwese muri Abakristu kandi muzi umwuka w'Imana kandi muyoborwa n'umwuka.
muratwemerera gatoya ndasoma icyanditswe kimwe. Haleluya. Nico duhera mwisi y'umwuka mwabagabo b'Imana mwe mwabayumbe ntabwo uzibona ikintu mutumisha utabanje kukireba mwisi y'umwuka. No, hano hari abagabo b'Imana n'abagore Imana ifite ibyo yabwiye bizaba nyuma y'igihe. Satani ishobora kukubloka tubone icyo Imana yashatse kuzabona. Amen. Muranemerera nsome icyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere ba kabiri, abandi baragenda basoma gatoya, ndagisoma undi mwene data dufashe agisome twitonde gatoya. Amen. Uzitaza bita umukristo w'amayeri akaba ari aho ariko aribandi kandi avyize. Ano ngo nubusa uribaza kwitoka intara akantu gatoya. Uzi kutagera muri Kanani Imana yaravuze kuzajayo. Uzi gupfira mu nzira utageze ku masezerano Imana yavuze. Uzugira ngo muri Edeni hakozwe akantu gatoya. Abagabo bari hano n'abadamu muzi cyo bita umuntu uri mu ndyamo iwiwe. Muzi nico bita akaga kico bita gukurwa mu ndyamo. Amen. Imfizi wenda kuva mu kibuga insobeko y'inkazi zawe kugenda igisabo cyawe kugenda abo n'abadamu. Injiji cyangwa icyo nakwita reka mvuge isumi y'umwana wawe kugenda. Ibintu kwari bine tugire ngo bipfa kugenda. Sinari no kuvuga ibyo wenda nari mbitanze akarorero. Ababizi barabizi. Bira mugenzi wanjye igitwikirizo. Bira mugenzi wanjye igituma amaso yawe atabona ivyo Imana yashatse kuzabona. Uziko abakristo benshi basatira cyane bihutira kumenya Imana ariko kugira ngo bamenye Satani ugasanga babizi gake. Uziko hari n'abakristo batazi ico bivuze abana b'Imana guhabwa umwuka wo guhishurirwa n'umwuka wo kurobanura imyuka. Uzi umuntu kuyobora itorero ry'Imana utayorwa n'umwuka. Uyumbe kubabaho atazayumva ijwi ry'Imana atayorwa n'umwuka. Uzi umukozi w'Imana kuba yitwara gusa adatwarwa n'isi y'Imana. Beza Imana icyubahiro. Haleluya. Tuzamura Imana wako. Haleluya. Hari ibintu udashobora kugeraho kubera inyega mikuri imbere. Hari ibintu tosingira kubera igitwikirizo Satani yagushize imbere. Biragusaba kurwana cyane. Dusome igice cya kane. Ndashimira Imana reka dukomere Imana amashiko bw'umushumba nawe ushitse none. Ndanezerewe cyane mu izina rya Yesu. Haleluya. Ko turaganira ijambo rivuga ngo uburyo ki wasenya igitwikirizo Satani yashize imbere y'ubuzima bwawe kugira ngo utabona ubwiza bw'Imana. Ntabwo tubitindaho turaza gufata umwanya wa nyuma. Niyagira usoma igice cya kane umurongo wa 4 mu Bakorinto ba kabiri. Cya kane umurongo wa 4. Korinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 4 haravuze ngo aribo batizera. Aribo bagira gute? Batizera. Agarara gatoya. Abasabuzi b'Imana bihari. Aba n'abantu babisetsetse gutya kinjira mu bandi ariko afite izindi mbinu afite iwe gahunda. Uyu ni umuntu wibwira ngo muri kumwe mutari kumwe. Uyu ni uwo wibwira ngo nawe yizeye Imana azaja mu tayo yizeye amazi imyaka n'imyaka mu ikanisa. Ntabwo Imana yavuze ngo aribo bize aribo batizera. Bene data reka mbabwire tuzamura Imana mu nahimbazwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Kuba uri umukristo ni kimwe kuko twese tubivuga abantu babivuga. Kuba w'Imana ni iki? Ushobora kubaza Imana ngo ndagushimiye kubw'ubu bwoko bwose bwawe kuri aba bana b'Imana bose bawe. Imana ishobora kubaza ikibazo ngo se bose nabanje. Amen. Amen. Gituma abakristo benshi atazashaka kumenya ibintu z'ingenzi akagarukira hafi. Gituma utazushaka kwinjira imbere kw'Imana ofisi yayikinguye
gituma utazukenera ngo ugende urukurikirane neza ubuzima bwawe mu uko buhagaze. Yesu ashimwe cyane. Soma aya magambo yasoze. aribo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Yagize gute? Yahumye iki? Yahumiye imitima yabo. Ibi byaba umunsi Satani ifata ibitekerezo za Adamu muri Edeni. Bisa n'ikabye, bisa n'aho abantu kuzosingira Imana no kwigira kure uretse imbaraga z'Imana ari ikintu gikomeye. Ndavuga bikeya nivyo tujamo. Abo Satani yahumye iki? Imitima ngo badakizwa neza, badahinduka, bataba Abakristu b'Imana, bejejwe bakijijwe, iragenda ishira blocage imbere yabo. Umuntu akamara imyaka n'imyaka akiri chrétien radical, umuntu akiri umunyamubiri gusa, umuntu akitwa umuyumbe ibandi siwe. Hari ikintu bamushize imbere, umuntu akaba pasiteri amagambo gusa. Why? Hari umuntu wazanye mu Gifaransa bita voir. Amen. Ngo ayimushira imbere ntiyakizwa neza. Siki nawe siwe. Hari umwijima baje bamushira imbere gusa. Levani galiani mangapeni. Abandi amaze kwinjira mu nzu Satani iragendizana ikindi kintu gisa naho ari urwijiji. Tiyahinduka. Mukaza mugenda niteka ryose. Za kamere za kera nubwo yoja muri Pasaka 100 nongereho ngo 100 akaza ataza Pasaka 100 akaza avuga amaraso ya Yesu nawe ubwiwe akazafata ibiri. Turi maso bene data tuzamuri Imana nkuko nabari inyuma. Haleluya. Akayibwiririza kuri za kamere ziri muri we zitashize. Atari uko Imana idashaka ko abona ubwiza, ahubwo hari ikintu bamushize imbere. Kera ngira ngo mwagaza mumva tukiri muri Kongo cyangwa n'ahandi ngo kanaka yagize ngo yaradandajwe. Ukora abantu benshi nawe ntazamenye uko azagenda. Why? Hari ikintu bamushize imbere. Satani n'umwanzi kuva muri Edeni yarakeneye ngo ubwiza bw'Imana buhagarare, hanyuma azana igitwikirizo agishira kuri Adamu na Eva ngo barye imbuto, ibitekerezo arafata. Ta jambo wumvise basomye ngo ab'Imana y'iki gihe, ntabwo kuva icyo gihe ikirere cy'isi gifatwa n'undi mugabo. Biramugeza ngo Imana ikwagure. Haleluya. Haleluya. Reka ndangire gatoya tuzamuna Imana muko. Amen. Ese tubazanye gatoya, iyi Bibiliya yawe ugendana amategeko y'Imana 10 arimo kumvira Imana no kuyubaha uko bivugika, kuyumva mu mwuka, niko bimeze kuri wewe. Icya kabiri, umuco w'Imana baragutambikiye gutya, uzugenda wemye wejejwe wera. Nimba atari ibyo hari ikibazo cyabaye. Nawe si wewe nta nko kurenganya. Hakenewe abagabo n'abagore buzuye Imana bagomba, haleluya Yesu, gusengera ubuzima bwawe ngo bujire mu murongo w'Imana. Abantu benshi b'amabandi ashobora gukoresha n'amafaranga, agakoresha amadolari, agakoresha amayero kugira ngo isi y'umwuka izime. No azaguma gusa abereka ifaranga, ariko mu buryo bwo kuba ngo bavuga icyaha n'igisana tabyo. Why? Uriya muntu hari ikintu yazanye. Beza Imana icyubeho. Siko abantu bose bashigikiye ministere yawe bakorana n'Imana. Iyo uzumva ndacyafite umwanya muremure cyane. Reka mbabwire ibitwikirizo Satani zana. Turi maso kamwe bine gusa, ibindi ni byinshi ariko ndavuga bine. Igitwikirizo cya mbere gishobora kuba umuntu. Ushobora gufata umuntu wo mu muryango ukagira ngo murafatanye yerekwa cyangwa muragendana nawe. Umunyamuryango gukorana nawe si bibi kandi ntacaha kirimo, ariko ushobora kumufata wowe uhakurikiza gahunda z'amarangamutima yarangiza akaba igitwikirizo. Ndababaza amakuru muri maso. Ibrahimu yahamagawe n'Imana. Ngira ngo ndi kumwe n'abantu b'Imana buzuye Imana kandi
nyuma yaho Imana yagiye imwiyereka ngo buce yahagurukanye n'uwe mugabo ni Lote arya niko babivuga ahagurukanye nawe ibintu zakomeje kugenda nkuko byagendaga kuri bamwe igitwikirizo n'umuntu uriya umwe mubo mukorana yoba yanga itorero adatanga icyacumi yanga pasiteri yanga abantu batavuga rumwe nawe b'abanyamwuka yarangiza akaba blockage akaba igitwikirizo aho kubanga ubona Imana tuyibone Imana yabwiye Ibrahimu ngo tandukana na Loti tandukana n'inyegamo duheze Imana iyi Imana ishaka gukorana nawe hari ibintu ishaka kurivinga bikava imbere y'ubuzima bwawe sika abantu bose mukorana n'abafamiliye cyangwa se abandi bantu b'ubwoko bwawe ari babi ariko hari ab'Imana ipinuma ikavuga Yesu ashimwe ku bandi igitwikirizo n'ubwenge bwabo turi kumwe abakozi b'Imana benshi barimo abayumvira agufata ku maso kandi mudafatanije yerekwa muri ruratse reka mbaza akabazo tagiye kubaza akabazo niyagira usoma Matayo 7:15 abantu benshi ugira ngo none ni umuyumbe yaje turi kumwe mu kiyumbe hano Kayore cyangwa umoja naho ko turareba gusa umubiri nawe iri umutima siwe wayi igitwikirizo Satani yazanye kuri we apana kuri twe kuko ganiwe wishuka tashuka abayumbe iboko baraja mu ijuru hamwe n'amatorero yoba wewe yobanje icyo washize imbere y'abantu cy'ubwenge bwawe endesha abandi uri kumwe kandi mutari kumwe mu isi y'umwuka ni wewe wica cyo ni kimwe ni wewe wishuka ariko nasoma aya magambo 7:15 nani gumugisha mu izina rya Yesu mwirinda abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere ari amasega aryana l'intelligence bita mu Cyongereza bita ruffian man bita rayere ni indyarya ikirenga turi maso bene data akaza gutya nanje ndi umuyumbe turi kumwe nanje ngiye gukora ikidiyakoni nanje ngiye kugira gutya nanje nibansengere ku pase nibindi soma aya magambo utarahabona hasoma tuzamura Imana moko amen bariya rero ntabwiza bw'Imana bobona kubera uburyarya bwabo kubera ubwenge bwabo bw'inyamaswa butari ubw'Imana butari ubw'abantu amen hallelujah akazaru akagushuka kandi ari umuyumbe mugenzi wawe hakabona ubwo akuramutsa ndetse akanaguhobera akanaseka ndetse abantu bagira ubwoba buke kandi hano tuzamura Imana hano ugukunda no kuba yo kwiyumva hari umugabo w'Imana wari wuzuye umwuka bamwita ngo ni Yehu yabajije umuntu umwe ngo se umutima wawe byanditse mu gitabo cy'abami utunganye mu mutima wanje nkuko wanje utunganye mu wawe burya abajije asanga nawe n'umuriro sashimwe cyane bineta ari umutima wanje uratunganye none turi gusenya ibigirwamana nta muntu umwe n'umwe yoza gushaka babwira ngo nanje ndashaka umuntu integre mu kiyumbe nanje nkunda Imana nanje ndashaka gusengera akarere n'itorero hano na amagambo hayavuga hano imbere afite ibindi abitse ngira mugaza Imana dutabare igitwikirizo kuri wa wundi n'ubwenge bwe tibwo tumabona ubwiza bw'Imana kubera tiyahindutse neza duheze Imana hallelujah biragusaba guhishurirwa uyu tugendana n'uwe mwuko ukorera muri we dukomere Imana mashi ahimbazwe Yesu bavuga nuko bari bateye birahabanye Yesu ashimwe cyane ni gute wakuraho igitwikirizo kiri imbere yawe inyegamo iri imbere yawe ni gute wokwaguka ukagura ikibanza cyawe cy'ubukristo ukagura iyerekwa ry'Imana mu buzima bwawe ukagura imbaraga z'Imana zikorera muri wewe ku buryo haleluya Yesu ibyo Satani yazanye ku buzima bwawe bigomba gusemba icya gatatu ku bandi igitwikirizo ni imitima yabo turi kumwe reka mbabaze turi maso haleluya nifuje kubabaza ni amagambo tuganira twese tuzi ari mu byanditswe
abanyesirayeli Imana yabakoreye ibitangazo cyangwa itavuze yakoze. Taho mwasomye muri Zaburi havuga ngo ariko imitima yabo iyakonda. Urisoma cyangwa ntuzusoma? Ese urasirimba ariko ugasoma n'ibyanditswe? Nta muntu Imana ishobora kuyereka ikagirira neza ubuzima bwe, ikagirira neza itorero rye, ikagirira neza n'umuryango we, ariko umutima we ukaja kure cyane. Reka dusome Abakorinto ba 2. Sinshaka gutinda muri aya magambo. Tuzamura Imana mo. Nuba ko kuburyaje bamwe tacu bibabwiye kandi wenda aracyari indyajeho bukeya. Imana igukiza. Amen. Imana wo kumva utokumva bizo nivyawe ushobora kuzumva ikindi. Ariko hari igitwikirizo kiri imbere yawe utazi. Uko konyine iyo miterere yawe yo kudakunda Imana neza no kudakizwa neza no kuriganya icyatumi buri munsi, ubwenge bwawe bufite ahandi hantu bubizi. Kandi uwabishikoze iwe arabizi, azi neza ngo ni muriganya gutya ntabwo azasingira ubwiza bw'Imana. Amen. Amen. Cyangwa uzamva ngo Delila yashimikirije Samusoni incuro n'icuro, wa mugabo we umaze iminsi wayumbesha kurambwira ukambwira iki ngo amushimikiriye cyane kuwenda gupfa. Arabango igitwikirizo banza ni imbere ndemeye kuva none reka nkubwira amakuru banyogosha nopfa bira mugenzi ngo arapfa. N'Imana yaje kugira ubuntu gusa imugirira imbabazi, ariko umugabo yageze ku rwego rw'amaso kubera igitwikirizo cy'umwana w'umukobwa utarakebwe Satani yanyuzemo. Hari abantu babaderege ba Satani bo butabuze, kwaza ubona umuntu ukagira ngo none ari mu isi y'Imana cyangwa akorana n'Imana mu isi y'umwuka, sans savoir ashobora gukoresha amafaranga cyangwa yakoresha imbaraga zikomeye zikene wabo n'ibindi, naho muri we habitsemo ibindi. Imana ikurinda ibitwikirizo. Dukomere Imana amashane bereda. Hari ibitwikirizo bagushize imbere utazi, niyo mpamvu udasenga neza. Niyo mpamvu gusenga kwawe no gukorana n'Imana kwawe kutavanzemo agakiza kumwimerere, kandi ugiye kubimara mu imyaka n'imyaka, kandi nawe ubwawe uziyiziho. Reka twumve ijambo ry'Imana. Nani gumugisha mu izina rya Yesu. Soma igice cya 3 uhere ku murongo wa 15 Abakorinto ba 2. 3:15 ahubwo kugeza na n'ubu. Soma. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ijambo ry'umutima siyo tugeze turi maso, ariko uzugi imitima yabera bose nimwe. Hari imwe Satani ikoresha ibindi. Ngaye soma aya magambo twumve kitiyanje. za Mose iyo bisomwa iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami nako nashaka iyo nyegamo ikurwaho. Amen. Tuzamura Imana moko. Muri yangana cyane kuba twasomye muri ubu buryo. Ndibaza ko ari igitaramo cy'abayumbe, nta mpamvu nishiye kwanga controlling ngo iki niki ngo turama dusoma cyanditswe kurya umukozi w'Imana yako. Oya ibyo buri muntu wese afite faso ye uko avuga nuko akora, ariko ikiza gusa cy'ingenzi. Haleluya. Haleluya. Uko ubuzima bwawe bubona Imana uko nukuri. Dukomere Imana amashyi bene Amen. twosoma dukurikiranije twoja gusoma icyanditswe nyuma. Icy'ingenzi nuko inyegamo yari kuri imbere yakurwa. Nanishi Jewe naratinye umunsi umwe mu masengesho abariho nakirije ijambo cyane. Umukristo w'amayeri ukazugira ngo ko muragenda timwogenda nabo. Senta aho byanditse ngo ntabantu babiri bojana batagize gute. Ntarindi ijambo rivuga ngo mu masengesho abantu bagomba kubanza bakagira bagahuza ngo babiri cyangwa batatu nibahuza iki. Aho imitima idahuye mwosenga n'iyinga rigashi n'amayinga birashi. Bamwe ko barasenga batizera, abandi baracyafite utwaha twihishe, abandi baracyafite ibindi bibazo byo kutizera. Ngo nurangiza butose tugiye mu masengesho ngo reka dusengere ikifu. Hari igihe cyotinda gusubizwa kubera ibibazo byaba bakikije. Neza. Somira ijambo gatoya uhere ku 16 tugeze ku murongo wa 18. Nani gumugisha mu izina rya Yesu. 16. Fata Bibiliya yawe urebe ukuntu imitima ndikaza n'inyega mu mitima, aho kugira ngo usingire Imana umutima wawe ukagenda ugasa naho ufunze. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Sashimwe cyane bineda. Amen. Abantu ibintu byarabafanye ntibabimenya. Ibintu byarakomeye ntibabimenya. Ukuvuga sikukora. Ukuteye sikwimaniza. Uko wiyizi siko tukuzi. Ko byaba bitoroshe kugira ngo umukozi w'Imana abu Rwandiko. Kandi biriya duhaye dusoma nawe abyiyizi n'Imana ari byiza. Uzi ijambo ryitwa gushimwa n'Imana. Uzirindi ryitwa Imana kukwishimira. Uzirindi rivuga Imana kuba mu ruhande rwawe.
twakomeye Imana amashi aya baratatu uzugira ngo biza bipfa kuba ku bantu bose oya turi maso ariko yego none bene sayi bose benshi muri bo ntibara abasirikare niki cyatumye Imana itabatoranya kuba abaperezida niki cyatumye Imana igera ku rwego ibwira Samweli ngo warebye mu mubiri wayi kurarebesha yindi nyega mu bisanzwe jewe ko ndareba imbere tukomere Imana amashi cyane kuba Kristo imbere bafite imitima iboneye hariho yana secure qui divise hariho abafite imitima igabuye ni kubiri ko arabanza agasirimba undi mwanya afite utundi yakoze iri hanze nawe ubwiwe wenyine yicira urubanza iteka kandi hari ahantu atogera kubera we blocage tete bloque toi-même biragusaba Imana niki gituma ntagera aho washatse ko nzagera turi maso bene data inyegamo ni umutima wawe utuzura n'Imana neza Bibiri ivuga iki Duheze Imana ikiwe haleluya Yesu ayirwa bafite imitima imeze gute akongera ngo amaverse abantu barayasi ko yamenya gutya naho ariko kubanga we muzima mu Mana nibindi n'umukozi umuhanga Yesu arakora umukozi Imana ikwambika imbaraga wa muvyeyi zo gusenya inyegamo zikuri imbere Imana iguha imbaraga wa muyumbe we zo gusenya ibyo we witaga ko ari ukuri naho ibandi nayo livani ya nimanga bene haleluya Imana y'abakozi b'Imana amaso yabo guheza bamenye ibiri imbere bamenye ibigenda dukomere Imana amashi cyane bene data birasaba abakristo kumenya niki kitambitse imbere y'ubuzima bwanje bituma ntabona ubwiza bw'Imana umvico ngusaba mwami Imana ya juhora umbonera mu maraso umvico ngusaba umvico nifuza mwami Imana ya yo juhora umbonera mu maraso Imana cyubahiro haleluya umutima wawe ugomba kubanza ugatunganira Imana mbere yuko uvugana n'Imana ivyo wawe wifuza kwigukorera twaje hano kubera ivyifuzo tuba dufite Imana irabanza ikamezera umutima kazireba rwose uvango njewe rubona nagiye mu masengesho ivyumba birenga 10 cyangwa 6 icihutirwa nasenze gute cyo ni kimwe icihutirwa nihe stati ngomba kugaragaza ngiye kuvugana n'Imana ukubamwe ntibabana n'abandi amahoro yarangiza ngo mu masengesho kasarani genda abandi tibumvikana nabi wawe kubera iki imitima hamwe n'ikinubwenge gabwe yibwira ngo nubwo Imana atari bwo kandi umuntu wakijijwe wawe uririmba amaraso Yesu ndimukiri muri Pasaka yagize ubasha kuri wewe hari ikintu wahindutseho uretse guhindukaho turi maso ariko warabohotse kijya cyari kikubase kera cyavuyeho wakomeye Imana amashi cyane atarayidini ngo ngiye masayina genda ibibazo masayina harahari imisozi iruzuye umusozi ni muri wewe nimba utungana Imana Duheze Imana haleluya saba abana b'Imana kwitonda cyane haleluya haleluya hari waririmbye iyo ndirimbo nayimvaga tukiri Kongo unifanye upya Bwana kama upya ule wa tai ni kizu umpindure uwera si ibintu byo kuvuga tuzapfa kuja mu ijuru gutya ngo wabwenda Amerika n'uje Buraya hariya ni visa passport n'ibindi gutya amafaranga ticket kobragiye n'ibindi byangombwa amakuru mu ijuru haleluya banze kwetura inkweto akomeye Imana amasha na viligeri dimanga benia Duheze Imana kiba haleluya Yesu igitwikira iyo umuntu ngo ahindukirire Imana gutya demitu ukabwira Imana ngo Mana nyeza uburyarya nyeza ishari nyeza iki inzangano nyeza ubwibone iyo nyegamo icyo gitwikirizo iyo voix ikurwaho nika ubusikiri ni ikintu wewe utareba kandi Satani irabizi ngo uyu mwana w'umukobwa nimushira imbere irari ntabwo azabona Imana neza uyu mupasiteri nishira muri we ibandi ryo kurya impfuza akazimara ntabwo azabona Imana neza uyu muyumbe nimushira muri yo kuzabafata amafaranga yo kugura iki yarangiza akayarya ku giti cye turi maso ariko turi maso ntabwo azambona iyo iyiza akazi yayikora Satani ni gute umuntu yoryama turi maso Satani murwanya turi maso ariko itaryamye itiyoroshe itagira rep iticaye vaniga iyo ganti isaba visa
ka passport wa dayimoni tuvuye Nigeria uvuye mu Buhinde why ibo ntibaruhuka ni gute woruhuka umuntu ukurwanya atiyorosha ikirengeti nishuka biramuganze ng'Imana igukuriye inyegamo y'ubunebwe. Yes, you need to be changed. Dukomere Imana amashitani. Biragusaba kwitonda. Igituma abandi baririmba nturirimbe, igituma abandi bishimira Imana ntibishime, hari imbaraga zikutsikamiye, hari inyegamo ikuri imbere, hari urutimbe. Izi mbaraga z'uyu mwijima tizotuma utazukirwa ngumene ngo Imana ikora gutana gutangure. Birasaba kubanza kumenya niki cyihishe inyuma ikibazo nagize. No hari abakristo benshi turi maso batazi ku bibazo bafite, ari indwara, ari ubukene, hari abadayimoni bihishe inyuma. Hari n'abandi benshi batazi impamvu hari dayimoni wihishe inyuma y'ibibazo byabo byanze gushira. Ngamagaze Imana itwangura. Yo dukangura gutesa ahubwo abantu benshi ko ngira ngo nikaho bamwe banyuzwe ntabakristo benshi muzumva ngo indwara ni yanje. Aho Yesu ngo inyegamo y'indwara yarusha bigirivye nuko bibakaranda kamenyera. Soma amagambo cyane. Muri ruratse tuzamura Imana mu kutwese. Yesu Imana icyubahiro. Haleluya. Abandi benshi baraho akagira ngo none nitorera hima tiyo tarama niyinga nimugoroba kandi wenda atari umukoresha w'akazi watumye adatarama iwe ku giti akagira ngo nadatarama itorero ntirizaja mu ijuru. Byabuzwa niki? Byobuzwa na Rubona. Ijuru ryuzuyemo ba Namayeri bande rubona ngo nindatarama nindakizwa neza ntabagabo buzuye ijuru cyane ntabasore baryuzuye baruzuye kubera kuri Yesu wanesheje umwami wacu. Tumukomera amashi. Haleluya. Yesu biragusaba kwinyegamo ikuri imbere wishiriyeho wenyine. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Amen. Haleluya. Kubandi inyegamo ni icyaha. Iyo umuntu akoze icyaha abazanye ikibazo bita kota y'abadayimoni akayiyegereza iruhande rwe, atterissage cyangwa igikota de démons autour de lui. Kandi iyo rero uzagenze gutyo turi maso wakorana n'Imana gake. Abakozi b'Imana mwese muri hano tacanditswe mwasomye muri Zaburi ngiyo nza gutekereza zo gukiranirwa Imana ntiyari kugira gute tiyari kuno. Donc l'iniquité we ubwabo wenyine urabizi ko hari impamvu yo tuma udakorana n'Imana. Soit warambanye cyangwa wararoze cyangwa wanga abantu b'Imana cyangwa wanga Imana. Tugire ngo abantu bose nubwo bavuga ko Abakristo bakunda Imana cyo kimwe kandi kuyikundaga ikibagaragariza neza ko umuntu akunda Imana ni igihe yanga icyaha urunuka, ni igihe yanga icyaha kuko Imana icyanga, kandi ni igihe akomeza kukirwanya kugeza apfuye. Bibiri ivuga iki? Abazi Imana bazakomera bakora iki? Bakora iby'ubutwari. Mana ishimwe cyane mbere. None se muzamwira ngo abagabo bose cyangwa abagore bose Imana yokorana nabo cyangwa yo bakoresha ibakoreshe kandi bakorana n'undi mwami? Umuntu yasinye isezerano yuko adakorana n'Imana. Nurangiza ngo Imana irapfa kwivanga gusa ngo itangire kukoresha zakayo urabanza ukizwe. Ngira mugenzi ngo gukizwe. Mose agahayo kabene wanyu kabana babarebe kagomba kubanza kakuvamo na wamunye guputa basizugite wishe. Wa Musamariya sinokorana nawe utarihana icyacu busambanye. Nwangwa Imana si ibintu twara gutya, si n'umugabo twara gutya, igomba kubanza igakurikirana CV yawe neza. Amen. Kandi itandukanye n'iy'abandi. Wewe wenda ikibazo ufite si cyo Rubona afite, icyo pasiteri kanaka afite si cyuriya Muyumba afite. Amen. Amen. Tugire ngo ni Satani igira inyegamo gusa cyangwa igira igitwikirizo. N'Imana igira ibitwikirizo bitabasha kandi byiza by'ingenzi bitangaje, ariko birasaba ko amaso yawe agomba kubanza akamumuka. Hari amagambo menshi usoma ngiye kurangiza ukagira ngo none yopfa gusohora utayasengeye utayizeye. Hano twese twamusanga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo muntambwe izatumukira tudasiba kumuka. Aho abandi ngo tuzakandagira izoka tarakandagira ngo nimwe ngira ngo kuva yakizwa. Abandi ngo tuzirukana abadayimoni akagira ngo niko upfa kwirukana ko wirukana intama n'ihene. Abandi turi maso ariko bene data ngo tuzarya ibyica ntacu bizotwara. None indwara zamaze abantu. Nshuti yanje biragusaba kubanza kumenya niriye jambo nasengeye kugeza ndi hamba nima duyaze Imana cyuba. Haleluya. Yesu ibi biragusaba kubanza kwitonda. Amagambo yanditse yarasengewe
ijambo ry'Imana ni ijambo ryavugutiwe karindwi. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana ni imbaraga. Uzorinda uva mu isi. Haleluya. Uhawe ibintu wizeye, wasengeye kandi wahindutseho neza nk'uko Imana ishaka. Yesu ashimwe. Ndagira ngo Imana idufashe, Imana itwambike imbaraga. Umugambi wa Satani ugomba kuba. Nshuti yanjye reka nkubwire neza, hari umugabo uherutse kwandika igitabo kirantangaza cyane. Naragisomye ubwanje Rubona. Yaranditse aravuga ngo tugomba gusenga amasengesho atuma Satani imanika amaboko. Reka nkubwire ku kibazo cyose uzugira, uzogere ku rwego. Haleluya. Uzubwira Satani ngo ceceka. Turi umuterankunga wanje, ta gahunda dufitanye, wavuye mu ijuru uri igicibwa, taho duhuriye. Niteguye kuja mu ijuru, waciriweho iteka, ceceka. Kora abakristo benshi Satani yagumika avuga, kamukongorera amatwi yabo, yarangiza akamana nuko nyine nuko Mana urabizi, twagize ibibazo gute. Tugomba kuririmba intsinzi. Yesu yaranesheje. Mu ntambara ya kabiri y'isi, mu gihugu cyitwa Vietnam, bamaze igihe n'igihe abasirikare binyegeje mu mashamba. Bahaye bagira ngo abasirikare b'Abanyamerika baracyari ko bazenguruka aho ngaho. Ubu hari abakristo batazi intsinzi neza ya Yesu nyirizina ko yabaye. N'ubu biberaho. Satani yamuteye ubwoba nuko iyo amushize ikintu imbere nuko biragusaba kudeklaringa. Haleluya. Yesu biranagusaba gutangaza uretse intsinzi, kuramya Imana nubwo waba uri mu butayu. Yesu ashimwe. Reka mbabaza akabazo ko mwibusakamo. Haleluya. Haleluya. Munemerere dusome icyanditswe kimwe. Cyanditse muri Zaburi, mbabaza akabazo kamwe. Soma Zaburi 91 umurongo wa 13. Cyenda na rimwe 13 haravuga ngo uzakandagira intare n'iki kintu n'impoma. Biramuganze ngo Imana yo guhesha kuribata ibibazo bibiri rimwe. Kuribata n'ukandagira mu Giswahili bavyita kuzorota. Uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Akimana ni nziza. Dukomereye samacha haguruka usomera ijambo witonze mutisha. Biramuganze ngo Imana yo gukandagira ibibazo bibiri rimwe. Imana yo gukandagira. Bankumuramuta gatoya aracari maso. Takira umunyembaraga. Sigidiyoni wa none. Turi maso bene data. Uzi Gidiyoni, uzi Esteri. Haleluya. Batari bafite igitwikiriza imbere yabo. Uzi wa mugabo basirimye na ngo nindani Mordekai. Akabantu benshi nimba navyita nk'ubutesi buzotumara ngo yewe amasengesho genda buyaretse warangiza ngo nibuko nyine ngo ntaco nzaba ntangira ubutaha kurya uretse wenda igisubizo cyari mu kirere ko kiraza ukazongera ugatangira de nouveau. Why? Wumvise irindi jwi. Uwo mugabo yaranditse arabango tugomba gusenga. Haleluya. Haleluya. Kugeza Satani imanitse amaboko ngo ni prayer. Yavyanditse mu Cyongereza arabango we must pray prayer that makes the devil to surrender. Satani karukamanika mu kabangu yimuyimbe wakayo tasanzwe muvuye. Imana iguha imbaraga. Haleluya. Haleluya. Kandi guye kwishurirwa ku buryo Satani igomba kuburirwa uburyo kubera ubukristo bwawe. Wakomeye Imana amashitani bene data mu izina rya Yesu. Ngaye soma aya magambo yasoze mfiti yanjye. 11 plutôt. Uzakandagira intare n'impoma. Uzakandagira indwara n'agahinda. Uzaribata. Uzakandagira primas ariko. Uzakandagira ubunebwe hamwe no kutizera. Uzakandagira imyuka y'abapfumu n'abarozi. Rimwe. Uzakandagira imitekerereze yose tubaha Imana. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi Manishi. Uyu munsi nanezerera Imana cyane muri iki gitondo. Imana umutima wanje umuntu azanezerwa bitewe nuko Imana yabishatse. Ariko uyu munsi ho numvise Imana yongera kugirira neza ubuzima bwanje. Numva umutima wanje urishimye bikomeye. Mureke dusome icyanditswe ico tugiye kurangirizaho. Haleluya. Amen. Ibi tuvuze sinzi nimba hari ico bikubwiye. Nimba bitakikubwiye wenda uzobitekereza igihe kizaza. Singomwe ngo wenda wa mugani wenda wamuzakira uyu munsi. Tuba kutabyumva pe kwagenda umwaka waje gushira. Bazamenya ngo yemwe imbere yanje hari ka blocage kabaye. Niyo mba mutacishima. Zugira ngo abantu bose baracabana n'Imana uko bari bameze kuva mbere. Muracari nimba yandirimbo. Wibutsa basigaye begere yantebe bitwaza intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera
muhaguruke dusomere ijambo muhagaze. Somera ijambo rya nyuma duhagaze. Imana ikingura amaso yawe, Imana yagura ibitekerezo byawe, Imana ikureho igisika ku buzima bwawe. Haleluya. Imana igukingurira ijuru wa mugabo. Ibi navuze ni bimwe mu bintu bitotuma ugera kure, kandi ndakiranutse imbere y'Imana ya Isiraheli dukorera. Ibi ni ibyaburotse abantu ibihumbi n'uduhumbagiza. Nababwiye ngo ni ibintu biteye agahinda Imana kuvuga ngo nzabakura muri Egiputa mu gihugu cy'ubunyage mbatware muri Kanani. Bamwe muri bo bakubitana n'ibibazo 10. Ndavuga bine gusa. Icya mbere bakora icyaha mu butayu. Icya kabiri ntibizera. Icya gatatu bagira ubwoba. Icya kane bitotombera Imana barishidikanya ngo barangize. Bamwe mu bagabo 10 bagwa mu nzira, n'abandi ngabo beneri. Satani izi neza ngo haleluya, nuwishurirwa amabanga y'Imana uzagera kure. None reka ishireho igisa n'umuyembezo cyangwa se igisa n'igisika gikomeye kizotuma udakandagira ku Imana yavuze. Kanguka ushaka Imana kugera ku rwego Imana izaguha guhura nayo nubwo utayibona n'amaso y'umubiri. Dusome Isaya niyo turangirije 54 umurongo wa 10. Isaya 54 umurongo wa 10. Tubifurije mugisha w'Imana n'imbaraga. Haleluya. Haguruka usenge, uzuririmba indirimbo wenda ukagira ngo none n'inkakantu karaho. Genda usenge wongera usenge, tandukanya gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Yesu ashimwe. Amen. Uzi kuba wamurikirwaga n'inyenyeri igahagarara. Nababwiye ibya Ibrahimu, ariko iby'abanyabwenge byo mu bitekerezo. Uza abagabo kugera kwa Herode inyenyeri kabura. Aho ni sigitwikirizo. Kubera iki? Inyenyeri igiye ku mugabo udafite yereko. Kandi wanga umuyumbe wavutse akiri umwana. Umugabo yorwanwa akakira agahinja. Ntambunde ntaki ntantwaro za gisirikare ntabi, ariko ngo kavuke dukomereye samaje. Umugabo president w'igihugu ufite polisi ufite n'iteko ya gisirikare yamatinya umwana buru. Kubera iki? Yari kwatinya umugabo utarigeze atsindwa, utarigeze kubitana n'igitwikirizo. Mwene data kubivuga nimbari uriya mu mama, nimbari mwene data wabwirizaga. Sashimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Yatangiye akazi ke yamatangizanya n'imbaraga arinda apfa. Bavyita ku maintenir onction ukageza upfuye, maintenir l'onction jusqu'au bout. Naho benshi ngo yakirije ngo yaguye tumenye ivyo ari aho ukazira ngo aragukunda, naho niriya ni byaha kukanwa gusa. Senda amagambo muza musoma ngo bango banshimisha iki ari. Ariko yemwe Imana turinde bene uko gukizwa ngo banshimisha iki. Aho imitima yobuzwa n'iki kuba. Hari umuntu waje arayiguruka. Nababwiye ka gaterine bakoreshaga muri Kongo naratumva ngatekereza ngo kana kagize ngo yaradandaje. Tuje mu isoko tugenda. Dukora iki ibaga tanarize y'umuka. Tushobora kumenya ngo uyu mbwiye ngo tuje mu isoko ninde. Uyu ushatse ko tuzakorana ubucuruzi ninde. Ese Imana iri muri we ni iyi. Wakomeye Imana maze. Abakristu benshi gupfa kuma kugenda gusa, ta mu Kristo ugenda gusa. Duheze Imana ikiba. Haleluya. Haleluya. Tuzamura Imana wako. Haleluya. Haleluya. Usaba kubanza kumenya ndavahe ndaje nde ninde undusha gusenga ngo mubaze amateka y'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Habaye umunsi Satani aratsindwa, tiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfa rutsinze, none ari mu ijuru iburyo bwa Se. Ni ibibazo abakristo bafite ngahe bamwe ko barafatana amashati aho ngaha abandi ngo baratandukana n'abariya ngo ntibahuje ngo ntibanahuje na gahunda n'imiryango n'ibindi. Si ikindi igitwikiriza kuko nta mukristo ugira icyo bazabita n'Imana niyo yabivuze, niyo yabigennye kurobanura ku butoni. Wosengana n'umuhindi, wosengana n'umwarabu, wosengana n'umukongo, wosengana n'umunyakenya. Mana nshimwe cyane bene da. Wosengana n'umunyamahanga wese uri we wese. Kubera iki? Wewe witeguye kuja mu ijuru ti wo kwita ku kintu umuntu yagukore nubwo yaba ari umufamiliye. Kubera umwuka w'Imana ukorera muri wewe. Haleluya. Haleluya. Tuge hawe urwana intambarizi zisanzwe. Ngaye soma aya magambo twumve fitiya 54 umurongo wa 10 niyo turangirije umurongo wa 10 dusenga Imana ya Israeli. Wa 10
imisozi izavaho. Ikibazo kiri kuri wewe kizavaho. Umusozi uzavaho. Udusozi tuzakurwaho. Na petite colline cyangwa se akabazo gatoya, les montagnes zavaho. Les montagnes vont s'effondrer, vont s'écouler, vont tomber. Imisozi izavaho. Dukomeze n'amacana, imisozi buri kibazo kizakuva imbere, indwara izavaho, agahinda kazavaho. Amen. Amen. Gira ibyiringiro, Imana usenga yarumvise, Imana yawe irakuzi, igutandukanya n'abagore b'amabandi, igutandukanya n'abakobwa batamize Yesu, igutandukanya n'abasore bakijwe n'ubwo bagiye ku kazi Mombasa, Eldoret, Nakuru, Kisumu, Tiyovayo yakoze ibyaha, nawundi iwega ikigari, bamwe umwijima ngira ngo ugiye kumara nk'imyaka irenga, singombwa mvuga amagambo yose. Amuri Imana mo akaja ku kazi ari umukristo, akagaruka asa n'uwambukiwe, akazamena nk'aburya kwidafari ryacitse, undi kuva yava Kongo n'iyi saha aracyari nkazahabu. Dukomere Imana bose, biragusaba kumenya kanaka niki yahuye naco kwagenda pukura buri kanya. Wayi hari umwijima bamushize imbere. Ndabwiza ukuri, haleluya. Igihe gito imyaka mike yamaze ndi umukristo, sinarizi ko umuntu w'umukristo yoba ibandi kugera ku rwego rw'ikirenga, tabyo nari simbizi. Amen. Hari benshi tuziranye hano n'abafamiliye bari hano, nakoze ibyaha ntarakizwa, ariko nyuma yo gukizwa sinarizi ko umuntu yoga inzira zibiri, wazugira gutya ngahe ntuzibona abakristo bamwe makanga kibagirwa kumwishyuza amafaranga hari kuva hano kuja mu mujyi 50 akama ryuma sikindi igitwikirizo cyo gukunda amafaranga cyaragiye kiraburukinga. Kandi tushobora gukorana n'Imana ufite ahantu udahawe utazuka neza, uzasabwa kugira imbaraga zo gutsinda amafaranga. Ni meza arakoreshwa, ariko tagutware nk'ikigari ku buryo yo gukoresha ikosa warakijijwe. Dukomere Imana. Amen. Nimba uri umukristo, nimba warakijwe, aya ni amafaranga yo kugura sente, aya ni amafaranga yo gukora igikorwa, aya nayo gufasha imfubyi inikema gusa. Singombwa ngo pastor, ni ngombwa ngo muri wewe, haleluya, habe hari mu inkomanga y'Imana ikubwira buri munsi ko uri urwandiko. Soma aya magambo nshuti. Ariko imbabazi zanje ntizizakurwaho. Nushaka ubireke somo y'umurongo wa mbere. Imisozi izavaho. Imisozi kuri imbere kuva imbere mu izina rya Yesu. Udusozi tuzakurwaho. N'udusozi tuzakurwa, umuvumo uzavaho, indwara zizavaho, amagambo bavuza azavaho. Bibiri iravuga ngo abakurakariye uzabashaka ubabure. Kadukomere Imana bashika ubwa mwene data watufashije gusoma. Amen. Reka tugende igitero kimwe. Imana ikubera Imana nshuti yanje, Imana yongera ikwiyereke. Haleluya. Usenga kugeza igitwikirizo kivuyeho. Hari amagambo yanditse muri Isaya 54 umurongo wa kabiri, harabangorega inyegamo zo mu mazu yawe, agura ikibanza cy'ihema ryawe, puraho ivyo bintu bisa n'urutimbe, puraho ivyo bintu zo kutizera nshuti yanje. Bwira Imana igukurira ibintu imbere bimeze nka blockage za dodani. Amen. Bituma Imana itakorana nawe neza. Mureke tugende igitero kivuga ngo haleluya. Haleluya. Ngizo inkikezi Yeriko, ngizo ziraridutse, izi nkike ngizo inkikezi Yeriko. Haleluya. Ngizo ziraridutse, haleluya. Ngizo inkikezi Yeriko idutse, ngizo ziraridutse, ikezi Yeriko, ngizo ikezi Yeriko ziraridutse, ngizo ikezi Yeriko ziraridutse, ngizo ziraridutse, ngizo Yeriko, ngizo ikezi Yeriko ziraridutse, ngizo ziraridutse, inkikezi Yeriko ziraridutse, ngizo ziraridutse, ngizo ziraridutse, ngizo inkikezi Yeriko ziraridutse, ngizo ziraridutse, ngizo ziraridutse, ngizo inkikezi Yeriko ziraridutse, ngizo ziraridutse.
zikezi Yeriko ziraridutse. Haleluya. Imana igufashije inyegamo Satani yagushize imbere ikavaho wabona ubwiza bw'Imana. Bibiri ivuga iki? Bibiri iravuga ngo tuza tuburebera ko mu birorirori ngo tukaza tuva mu bwiza tuva mu bwiza. Mana ishimwe. Kubera iki? Inyegamo yavuyeho. Iyo igitwikirizo kikuvuye imbere haraca, iyo ukesheje mu maso y'Imana hamanuka ibisubizo. Dusenge tubwire Imana ngo Mana dufashe. Haleluya. Icyasaga n'umwijima wowe w'indwara zoba ari ubwenge bubi bwa Satani, zoba ari imitima itizera idakiranuka, zoba ari abantu bari imbere yacu, Imana imanura imbaraga zibitsinda. Haleluya. Kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana bukwinjiza mu gisubizo Imana yagambiriye. Dusenge dusubize umwanya mwene data. Mana izagiye mu ijuru, turagushimiye muri uyu mugoroba. Kristo wera we tugirire neza mwami waduteguriye, dukurireho inyegamo, wambaye ubwiza n'ubuhanga, dukurireho inyegamo Yesu, nta muntu wagereranywa nawe, dukurireho inyegamo Yesu, ibitangaza dukurireho inyegamo Yesu. Ihoraho genderera uwo ari we wese kugira ngo abashe gusingira ubwiza bw'Imana n'icyo Imana yagambiriye. Biriravuga ngo iyo mu maso y'Imana hakeye bitera ubugingo. Turakwakiriye muri uyu mwanya dusabira wese kugira ngo icyasaga n'imbogamizi imbere ye, icyasaga n'umwijima wa Satani, icyasaga n'umuco mubi w'umwanzi w'umwijima watambitswe imbere ye kugira ngo atabona ubwiza bw'Imana, n'umuco w'ivugabutumwa utamutambikira, gitsindwe n'imbaraga z'Imana. Mana manura imbaraga z'ijuru zibasha kuremerera cyane ibyasaga n'inyegamo, ibyasaga n'ibitwikirizo kuri benshi, kugira ngo ukuboko kw'Imana kurusheho kurema amateka. Turasabira umugisha mwami aka kabiri, turasabira umugisha abakozi b'Imana bose bakorera Imana mu kuri no mwuka. Turegereza kubaho kwawe mwami, reka amaso y'imitima yacu ahweze tubashe kubona ubwiza bw'Imana. Reka tureke kureba ibibazo, duhishurirwe imbaraga zo kuramya mu butayu. Twakiriye gukora kwawe, twishimira kutazaduterana n'umunsi umwe. Reka dukomeze tugutegereze, tuzahabwa imbaraga zo kuguruka ndetse no kugendesha amababa kibisiga. Tugukomeye amashyi mwami, dushimira imirimo ikomeye n'ibitangazo uzakora. Haleluya. Haleluya. Navuze Imana ishimwe kubwa pastor badusengeye. Ndavuga ngo umwuka w'Imana azaguhishurira ibivuze kuruta uko nje mbivuze, kuko jewe mbabwiye ukuri imbere y'Imana. Umunsi nakirira ijambo nagize ubwoba. Sinzi wewe wenda uko ushobora kuzuka, cyangwa rimwe na rimwe ushobora kumva ari akantu karaho gatoya. Sigato bisubiyemo neza imbere y'Imana ya Isiraheli. Sigato nuta umwuka pana jewe rubona nje ndi muto ndinde wo kuba novuga ibintu bivuze bukeya. Nuhishurirwa iki kintu uzamenya ingorane abakristu amagana n'amagana bagitinzemo bahe bazenguruka hano mu Gifaransa bavyita gusirikira muri vision parcellaire. Hano akaba yutinda des années wa kubera ikintu bamushize. Ntabwo ari ngombwa ngo wenda tuvuga umwanya munini, ariko turakwifuriza ko Imana ikuraho ikintu kikuri imbere, hanyuma ugayishurirwa umuco w'Imana n'ubwiza bwayo, bikwinjiza mu bisubizo Imana yagambiriye kuzaba. Bifurije umugisha w'Imana n'amahoro. Murakoze.